Recite mi, Modriću, odakle ste vi iz Zatona Obrovačkog? Kako je to mjesto? Pa to je jedno malo mjesto. Malo mjesto i to. Rodio sam se u Zadru. Tu sam živio do 6. godine sa roditeljima. Onda smo... Imali ste kuću tamo? Da, imali smo kuću i onda smo sa 6 godina sam otišao u Zadar. Morali ste i seliti? Da, morali smo jer je bio rat i morali smo seliti. Je li vam kuća zapaljena, uništena? Zapaljena je, da. Jeste li je sad obnovili? Je li obnovljena onaj... Pa je, polako se obnavlja, ali ja previše ne vodim računa o tome, to se brine mama i tata. Evo, ovo ste vi lijevo, gdje ste to slikani? Ovo lijevo sam u Njemačkoj, ja bih rekao, u podrumskom stanu, podstanari i radio zadaću za školu. Za školu zadaću? Da. A desno, ko je s vama? A desno je moj pokojni djed. Da. Vaš dida i vi? Da. Kako se dida zvao? Jozo. Jozo? Da. Dida je iz Kraljeve Sutjeske? Da. Rođeni ste u Zenici? Da. Šta vama znači dida i šta znači vama Kraljeva Sutjeska? Puno toga. Mislim, znam otkud potječem, znam kroz šta sam prošao, kroz šta je on prošao, kako nas je primio, jer bez njega, ja mislim, teško bi bilo ikako i možda... Mislim da možda nas par ne bi bilo. Jer onda nije bio u Njemačkoj. Koja je to godina? 92. Kad su vas protjerali? Da. Koliko ste imali godina tada? 3. Praktički ste jedva izvukli živu glavu. Da. Izgubili ste dosta članova obitelji. Da. Znam da vam je teško. Ovo nisam očekivao, iskreno. Da. Dejane, kad čujete tu himnu, kad kažete da ste spremni, je li to i za tu vašu rodbinu, vašeg didu, sve te? Na kog pomislite kad svira himna? Pa na svakoga, iskreno. Na svakoga, ne samo na svoju obitelj, nego... Ljude općenito, jer imam jako puno prijatelja iz Karlovca koji su isto izgubili svoje očeve u ratu. Imam jako puno ljudi. Mislim, naslušao sam se priči, iskreno. Što se tiče mog djetinjstva, mislim, nije meni ništa bilo teže nego drugoj djeci, zaista. To je jedna generacija klinaca. Mi smo kretali u 1. razred kad je krenuo rat i mogu reći da smo mi odrastali uz zabrinutost roditelja. Znači, nije toliko naša sigurnost ili da smo doživljavali neke velike strahote jer smo bili i maknuti iz Gospića i stavljeni na područja gdje je sigurno, relativno sigurno, gdje su samo avioni eventualno gađali, ali smo odrastali uz zabrinute jako roditelje i to je sigurno jedan problem moje generacije, na primjer. Taj dio djetinjstva. Znači, ja sam bila 1. razred kad je krenuo rat. Taman, ne znam, prvo polugodište ili nešto. Već se to osjećalo da će biti rat. U tom trenutku je sve bilo velika jedna napetost i naboj Tako da, djetinjstvo sam provela u selu Trnovac, to je pored Gospića. Mi nismo imali dome da su nas mogli granatirati, ali smo zato imali napade avionima. I u tom trenutku u selu je bilo jako puno ljudi iz Gospića, iz grada su povučeni žene i djeca, naravno. U mojoj kući, odnosno u kući roditelja, oni su imali restoran, je bila vojska i baš su nedavno stavljali spomen ploču. To su bili iz Opatije
I bila je tamo kuhinja i sve ostalo za vojsku što se pripremalo. I ja se sjećam da smo se mi dosta osjećali sigurni, tako, pored te sve vojske i mi kao klinci smo, ne znam, čistili oružje. Tako da ja sam već upoznata kao dijete kako to dolazi u drvenim sanducima i onda se to čisti sa benzinom, onim medicinskim, jer je konzervirano oružje. I u školi je bila vojska, tako da nismo imali školu u školi, nego je škola bila u mojoj kući od dide i bake. Evo vidiš. Da. Puno toga je bilo dakle, u tvome domu baš. Prilagođeno je bila i onda je znam da smo bili u razredu od 1. do 4. smo svi bili svi pomiješani. Sa mnom je bio moj brat 2 godine mlađi, stariji. I to je bilo jako loša nastava. To je bilo crtanje uglavnom aviona koji gađaju crkve. Jer taj dio smo mi osjetili najviše u tim krajevima kad si povučen od dometa topničkog, pa te gađaju avioni, onda su avioni gađali crkve i tako dalje. Tako da bila sam dijete, ja nisam znala i vjerojatno moja generacija nemaš svijest da se može nešto dogoditi, ali osjetiš tu zabrinutost roditelja i u tom trenutku moje majke. Ili ja nisam razmišljala da će se možda nešto mom ocu dogoditi, jer valjda si premali da... Da se baviš takvim teškim mislima. Da se baviš tako teškim mislima i onda je znam da u jednom trenutku, ne znam da li je to bila 92. ili 1. Na 6 mjeseci je tata poslao nas, djecu, u Njemačku. Ali to je bilo baš preteško, jer su bili i mama i tata su ostali u Lici i nama je bilo preteško u Njemačkoj. I onda je tata rekao da se vratimo svi, da budemo u Lici i tako smo i bili. Onda tek kad je završio rat smo došli u Zagreb. Kako je to bilo za vrijeme rata? 17 godina sam imao te 91. Sjećam se, baš smo tu, svi smo tu sjedili klinici, ja i moj kum ekipa, pa smo punili tu veće za pijesak. Tenkovska kolona krenula, sad ja ne slažem, ne znam ili od strane Laze, mislim da od strane Mirkovaca su oni išli preko Laza, nema pojma sad. Uglavnom taj most je srušen i onda je počelo perjanje. Bilo 2 dečka, nažalost, i susjeda tu i prijatelja poginuli. Kuće su ove kompletne uz Bosu srušene. Kad su ti tenkovi išli pa su onda svi življavali, znaš, dođe tenkovskom granatom, svaka je dobila po 2 do temelja.